Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko igihugu cyarenze ahakomeye mu bijyanye n'ubwandu bushya bwa virusi ya corona, bikaba bitumye koroshya inzitizi bishoboka mbere y'itangwa ry'inkingo za mbere muri uku kwezi. Abayobozi muri Algeria baravuga ko muri iki cyumweru gishize igisirikare cyahanganye n'ibitero bidahwema by'abarwanyi ba Kisilamu bari bagamije guhashya aho bikekwa ko bihishe mu misozi mu birometero hafi 180 uvuye mu murwa mukuru Alger. Muri Nigeria abatuye umujyi wa Maiduguri bamaze icyumweru mu icuraburindi nyuma y'uko abajihadiste batwitse insinga z'amashanyarazi. Amazi yarabuze, ibikorwa by'ubucuruzi n'imibereho birahungabana. Muri Mali indege y'ubucuruzi yageze mu mujyi wa Timbuktu ejo kuwa mbere. Ni ubwa mbere hagwa indege nyuma y'uko abajihadiste bahafashe mu 2012. Naho muri Kenya rwiyemezamirimo yakoze imashini itunganya ibikoresho bya plastike byajugunywe bikifashishwa mu mishinga y'ubwubatsi. Uruganda Nzambi Mate ruratanga uburyo buhendutse bufasha mu bwubatsi.